реална опитност с Исус Христос? Колко от нас са имали животворна опитност с Исус Христос? Бихте ли задържали така ръцете си издигнати високо? Можем да погледнем залата, колкото и да сме малко тази вечер. Тези ръце говорят за следното. Благодаря. Тези ръце говорят за следното. Няма и не може да има друга причина, поради която човек да изгуби радостта си от срещата си с Христос. Не може да има. И точно тук беше момента, в който аз поне така вярвам и го разбирам, всеки един би трябвало да отговори с поне една усмивка, да не каже с едно амин, а пък ако се изправи и издигне ръце към Господа, ще бъде най-хубавото. Да, това е нужно. Нужно е. Защото това утвърждава твоето ходене с Христос. Нека никога, нека никъде в твоят живот да не се намери обстоятелство, което да открадне радостта ти от опитността с Исус. Амин? Би ли го пожелало в сърцето си тази вечер? Би ли повярвал в това слово? Би ли се отрекал от монотонното християнско в кавички говорене и монотонното по-християнски в кавички слушане и поведение? Би ли се отрекал от това, за да живееш в истинското общение с Святия Божий Дух? То не е за определен период от време от моето и от твоето ежедневие. То е предназначено за всеки наш земен миг. Амин? За всеки наш земен миг. За всеки един наш земен миг. И аз се радвам за всеки един, който прегръща тази истина, който живее в това слово и който не дава място на дявола. Противи му се, а той бяга от него. Амин? Противи му се и той бяга от него. Тази вечер имаме скъпи приятели между нас, брати и сестри от град Ахелой. Нали? Град не е село. Едно време му казваха нашите по-възрастни брати и сестри село Чимово. Но сега е град Ахелой. Може да си изправите Тони, Монка, съпругата и този хубав млад мъж. Добре дошли между нас. Благодарим за това, че сте тук и ще имаме хубаво време. Може да ви изпратим нашите най-сърдечни поздрави в Ахелой. Може да погледнете църквата, тези ръце, които се издигат. Нека Бог благославя думът, семейството, делото. Благодаря ви. Тази вечер между нас имаме един друг наш скъп приятел, мой и вярвам приятел на цялата църква, а не може да бъде по друг начин. Неговият произход е руско-корейски или по-скоро корейско-руски. Но е роден нито е роден в Русия, нито е роден в Корея. Роден е в Казахстан. Казва се Геннадий Хи и един човек, който има голямо сърце за Исус Христос. Благодаря на Бога за него и вярвам, че Божията благодат и милост чрез неговото служение тази вечер ще застигне цялото ни събрание. Амин. Той прекрасно говори, той говори прекрасно български, но тази вечер ще проповядва на руски език. И това няма да бъде, предполагам, проблем за нито един от нас, макар че ще имаме превод. Всеки от нас поразбира този език. Най-важното е да се съединим чрез Словото на Всемогъщия. И както се общуваме с нощи с брата, и ние да живеем деяния на апостолите. Амин. И ние да живеем деяния на апостолите. Амин. Брат Геннадий, заповядай. Благодаря ти за това, че си тук тази вечер. Аз му се извинявам, обещах да взема видеокамери и да заснемем на видео тази служба, но той даде дума, че след 2 седмици отново ще дойде тук на това место, пак в един четвъртък и отново ще ви послужи. Алелуя, алелуя. Работи. Горе-долу, да, добре говори български, но когато проповядам български, все още малко напрегната и затова по-добре така на руски, по-свободно така. Малко проверка на преводача. Алелуя! Алелуя! Добре. Окей.
Я хочу открыть сегодня такое место из Нового Завета, послание Колоссянам. Искам днес да отворим на едно място в Новия Завет, посланието към Колосяните. Не, Колоссян. Колосяните. Първата глава. И на руски е така. Первая глава. Първата глава. С 9 стиха. От 9 стих. Я прочитаю по-русски. Славей. Ще го прочита на руски, Славей на български и така. Апостол Павел пишет: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном». Зато и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». За да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. «Укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью». Подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и да го търпите всичко с радост. 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината. И последний 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». И последният 13 стих, който ни избави от властта на тъмнината и не пресели в царството на Своя възлюбен Сын. Аминь. Аминь. Амин. Давайте мы склоним голову и просто помолимся перед Словом Божьим. Нека да склоним глави и да се помолим пред Божието Слово. Просто представьте, что вы сидите, стоите, пребываете прямо пред нашим Господом Иисусом Христом сейчас. Представете си, че вие стоите директно направо пред нашия Господ Исус Христос сега. Потому что Иисус обещал, что если хотя бы 2 человека придут в собрание ради Него искренне, защото Исус каза, че ако има 2 човека в събрание за Него искрено, Иисус Христос уже здесь. Исус вече е там. Он посреди нас. Той е между нас. В переводе говорится, что посреди это значит Он в центре нашей сущности. Преводите казват, някои преводи казват, че в средата означава това е в нас, в нашата същност. Как Моисей пребывал лицом к лицу к Богу. Както Моисей беше лице в лице с Бога. Дай нам предстать сейчас Иисус перед тобой. Представете си, че Исус сега е пред нас така. Иисус Христос когда-то сказал об Иоанне Крестителе. Иисус Христос каза Иоанн Креститель. Об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель. За Иоанн Крестител. Что это наивеличайший пророк. Че той е най-великият човек. Самый большой пророк из всех пророков. Най-големият пророк сред всички пророци. Но самый маленький в Царстве Небесном. Но и най-малкият в Небесното царство. Больше него. Ще бъде по-голям от него. Павел восклицает, что если служение Моисея было столь славно, Павел казва, че ако служението на Моисей е било толкова славно, то сколько должно быть более славным наше служение во Христе Иисусе? Колко повече трябва да бъде нашето служение в Христа Исуса. Аллилуйя, Господь. Очень приди, Господь, прямо сейчас на это место. Ела Боже направо при нас на това място. Мы смотрим прямо сейчас. Ние гледаме напред сега. Мы взираем, Господь, очень на Твой славный образ. Взираме се, Боже, в Твоя славен образ. Преображаясь от славы в славу. Преобразяваш от слава в слава. Господь, очень возведи нас сегодня на высоту. Боже, изведи ни на височина днес. Дай нам пропитаться Тобой. Дай ни да пребъдваме в Тебе. Дай нам, Господь, познать сегодня Твою волю. Нека, Боже, да познаем днес Твоята воля, которая есть благая, угодная и совершенная. Която е блага, угодна и съвършенна. Дай нам познать Твои чувствования сегодня. Нека да познаем Твоите чувства днес. Потому что так написано, что мы имеем чувствование во Христе Иисусе. Защото е написано, че ние имаме чувствата на Христа Исуса. Дай нам пережить Твой разум.
Нека да преживеем Твоя разум. Потому что Библия говорит, что мы имеем разум Христов. Защото Библията казва, че ние имаме ум Христов. Да, просто пропитаться Твоей близостью. Нека да усетим Твоята близост. И апостол Павел просто молится. И апостол Павел се моли. Он молится не о новом здании Не се моли за сградата для колоссян. за колосяните. Он не молится о том, чтобы Бог дал им какую-то музыкальную аппаратуру. Не се е молил Бог да им даде музикална апаратура. Он не молится о внешних вещах. Не се е молил за О внешнем служении. за служението. О внешних, За външно служение. да, о внешних атрибутах. За външни атрибути. Павел молится о том, чтобы колоссяне познали волю Бога. Павел се молише колосяните да познаят Божията воля. Чтобы познали Его близость. За да познаят Неговата близост. Познали Его желание, что Бог желает. Да познаят желанието на Бога, какво Той иска. Познали водительство Божие. Да познаят водителството на Бога. Чтобы они настолько научились доверять Богу, что Бог мог использовать их. За да се научат те толкова да се доверяват на Бога, че Бог да може да ги използва. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Аллилуйя. Дай нам сегодня, Господь, очень просто проникнуться этим словом, этим местом из Евангелия. Когато минаваме през тези места на Евангелието, во имя нашего Господа Иисуса Христа. в името на нашия Господ Исус Христос. Аминь. Амин. Это была молитва. Това беше молитва. Немножко расскажу о себе. Ще ви разкажа малко за себе си. Первый раз я приехал в Болгарию 9 лет тому назад. За първи път дойдох в България преди 9 години. Приехал с семьей отдохнуть, на отдых. Дойдохме с семейството ми на почивка. И в первую же ночь И в първата нощ я вижу очень яркий, очень реальный сон. и видях един много ярък и много реален, много истински сън. Ночью я вижу, что мы идем с какой-то большой молитвенной группой. През нощта видях, че ние отиваме някъде с една голяма молитвена група. Я точно знал, что мы идем где-то в Болгарии. И знаех, че отиваме някъде в България. По какому-то болгарскому лесу. В някаква българска гора. Везде деревья. Навсякъде села. И мы идем и промаливаем эту землю. И отиваме и минаваме през тази земя. Мы исповедуем о том, что там, где ступит нога праведного, будет земля святая. Вървим и изповядваме, където стъпят праведните нозете на праведните, земята е свята. Да, промаливаем Болгарию, болгарскую нацию. Молихме се за българската нация. Но впереди мы вдруг видим, что среди деревьев видится такая огромная высокая скала. Но ние видяхме, че между дърветата се виждаше огромна скала. И на этой скале стоит человек. И на тази скала стоеше човек. И вдруг мы видим, что этот человек медленно падает с этой скалы. И изведнъж видяхме как този човек бавно пада от скалата. И у нас на глазах он летит с таким криком. Крик, вик. Крик, да. И виждаме как той лети с вик. И така падает, и так и падает на землю. Пада и казва и пада на земята. И земля была мягкая, и он буквально спиной воткнулся, вот так аж, немножко вошел в землю. Земята беше мека и той отскочи. Не, вошел немножко так. Пошел внизу. Да, немножко вошел в землю. Малко потонул в земята. Потонул, да, точно так. И мы подбегаем к этому человеку. Это был очень красивый мужчина такой. Ние се втурнахме към този човек. Той беше един много красив мъж. Великан. И когда мы подбежали к нему, мы увидели, что он на нас на глазах испустил дух. И когато приближихме, видяхме как духа му излезе от него. Он закрыл глаза и умер. Затвори се очите и умря. И тогда мы получили побуждение молиться за этого человека. И получихме побуждение да се молим за този човек. Я только видел, что руки, много рук. Это были желтые, черные руки разных цветов, белые руки. И видях как се полагат върху него ръце, жълти, черни, бели, от всякаква раса, много ръце. И очень много рук, и мы начинаем молиться. И много ръце се положиха и ние започнахме да се молим. И это была очень горячая молитва. И това беше една много пламенна молитва. И мы молились, я не знаю, сколько мы молились, я знаю, что мы молились очень долго. Не знам колко време сме се молили, но се молихме много дълго. Через какое-то время мы начали видеть, что под нашими руками начинает разгораться пламя.
И след известно време видях, че под нашите ръце започва да се разгаря огън. Да, и этот огонь начинает расширяться и распространяться по телу. И този огън започна да се разширява и да се разпространява по тялото. И когда он дошел до лица, до головы, И когато огъня дойде до лицето, до главата, этот великан открыл глаза. този великан се отвори очите. И он посмотрел на нас так, вот так. И той погледна около корен. Не моими корейскими узкими глазами. Не с корейски дръпнати очи, Большие глаза. а с големи очи. И он начал подниматься. И той започна да се издига, да става. Мы увидели, что это огромный человек. И ние видяхме, че това беше много голям човек. И он смотрел на нас с каким-то восторгом, с радостью. И гледаше на нас с радост, с възторг. И вдруг в какой-то момент он обратил внимание на меня. И изведнъж той обърна внимание на мен. Он подошел ко мне, взял меня вот так за талию. Дойде при мен, хвана ме за талията, за кръста. И очень легко начал меня так поднимать. И започна много с лекота да ме вдига. Как ребенка. Както дете. И смотрел на меня с восторгом. С радостью. С радостью, с восторгом. И в этот момент я проснулся. И в този момент аз се събудих. И на то время я проводил семинар в одной из пятидесятнических церквей в Варне. И в това време аз провеждах един семинар в една от 50-те църкви във Варна. Я пришел в эту церковь и поделился. Дойдох в тази църква и все споделил, да. И споделих всичко, да. Поделился этим сном. Что это? Какой това? Споделих този сън и питах какво е това. И, значит, одна сестра встала в собрании и сказала. И една сестра стана от събранието и каза. Я получила толкование от Бога. Аз получих тълкование от Бога. Тот человек, который стоял на скале, този човек, който е стоял на скалата, это болгарская церковь. Това е българската църква. Когда-то наша церковь стояла на большой высоте. Когато нашата църква е стояла на голяма височина. Она стояла на скале. Тя стоеше на скала. Она стояла на откровении Божьем. Стоеше на Божието откровение. Она стояла на Иисусе Христе. Стоеше на Исус Христос. Но по каким-то причинам она упала. Но по някакви причини тя падна. И она сильно разбилась. И тя се нарани много. Сейчас она находится в таком полумертвом состоянии. Сега тя се намира в едно полумъртво състояние. Она как бы спит. Тя е как бы спит. Като в сън. Когда Лазарь умер, когато Лазар умря, Иисус Христос сказал о нем, что он спит. Исус каза за него, той спи. Да. И эта сестра сказала, что придет время, когда церковь со всего мира, интернациональная церковь, объединится и будет молиться за воскрешение. И ще дойде време, когато международните църкви от всички народи ще се обединят, ще се молят за българската църква. И эта сестра говорит, я имею дерзновение сказать вам. И она показала на меня пальцем. И тя каза, това знамение указвам на вас и ме посочи. С дерзновением, да? С дразновением. Говорит, ваше место здесь, в Болгарии. Ваше място е тук в България. Вы будете нести служение в Болгарии. Вие ще служите в България. Вы откроете здесь интернациональную церковь. Ще отворите тук международна църква. Вы соберете молитвенников со всего мира. Ще събирате молители от цял свят. И будете молиться за воскрешение церкви в Болгарии. И ще се молите за българската църква, за възкресението на българската. И придет время, когда церковь Болгарии поднимется на новую высоту. И ще дойде време, когато българската църква ще се издигне на нова височина. Аминь. Аминь. И потом, когда все это будет исполнено, после, след като всичко това се изпълни, Бог поднимет и ваше служение здесь. Бог ще издигне и вашето служение тук. И, конечно, я был немножко так не готов к такому откровению. И аз не бях, честно казано, много готов за такова откровение. Я вернулся домой, поделился с женой. Върнах се в къщи, споделих с жена си. Но когда я вернулся в Казахстан, но като се върнах в Казахстан, в свою церковь, в моята църква, потому что я пастор церкви в Казахстане, защото аз съм пастор там в църква, в Казахстан. И там в Казахстане я получаю подтверждение еще раз о том, что мне надо быть в Болгарии. И там още веднъж получих потвърждение, че трябва да ходя в България. И тогда я вернулся домой опять. Върнах се вкъщи пак. Мы сели за столом. Седнахме на масата с жена ми. Всем моим семейством. С цялото семейство. И я сказал так, что мы переезжаем. И казах, че трябва да ходим в България. Мы будем нести служение в Болгарии. Ще служим в България. За короткий промежуток времени, это было на протяжении, может быть, 2 лет, мы продали
свою квартиру, свою машину, свой частный кабинет. Я работал частным врачом. За кратко време, за период около 2 години, ние продадахме там нашия дом, продадахме си колата, продадох си кабинета, аз работих като лекар. И мы открыли визу Д. И взехме виза за постоянно пребиваване. Я приехал сюда как бизнесмен. Дойдох тук като бизнесмен. И открыл здесь тоже частную врачебную практику. И открих лекарска практика тук също. И параллельно мы начали служение. И параллелно започнахме служение. Мы начали ездить в разные церкви, проповедовать, проводить семинары вместе с моей женой. Започнахме да ходим по различни църкви и да провеждаме семинари заедно с жена ми. Когда я приехал второй раз в Болгарию, когато дойдох втория път в България, в первую же ночь Бог показывает мне второй сон. Още в първата вечер Бог ми показа втори сон. Знаете, я езжу по многим местам. Я был несколько раз в Китае, я много раз был в России. Аз съм ходил на много места, много пъти съм бил в Китай, в Русия. Объездил практически все страны СНГ. Обходил съм всичките страни на Съветския съюз, бившия Съветски съюз. Но только в Болгарии Бог мне показывал сны. Но само в България Бог ми показва сънища. Я воспринимаю то, что просто Бог видит меня здесь. И аз го възприемам това, като че Бог ме вижда тук. Когда я спал, второй сон. Когато спах, втория сън, Бог просто взял мой дух. Бог взе моя дух. И я просто вот так носился над территорией Болгарии. И аз се носих над территорията на България. И дух показывал мне определенные группировки людей. И духът ми показваше различни групи от хора. Я увидел на огромной поляне, что люди ходят по кругу. Видях на една голяма поляна, хора хориха в кръг. Я хочу сказать, что тогда я даже понятия не имел о белом братстве, о том, что здесь существуют какие-то такие духовные сообщества. Тогава да ви кажа честно, въобще нямах идея, че съществува такава група бяло братство. Да, просто во сне я увидел, что Бог мне показывает, как люди ходят по кругу. Но в моя сън аз видях как хората вървят в кръг. И это был не один круг. Потом Бог несет меня в другое место и показывает еще. Люди ходят тоже опять. Това беше на едно място. После Бог ме заведе на друго място и пак виждам хора, които вървят в кръг. И я вижу, что над вот этим кружением стоят злые демоны. И видях, че над тези кръгове стоят зли демони. И они просто вот так вращают этих людей, как марионеток. И те въртяха тези хора в кръга като марионетки. И их души засасывают, как воронку. Их души засасывают, как воронку. И засмукваха душите им като врани. Воронка в ад. Прямо в ад. Засасывает в ад. И смуква. Прахосмукачка. Да, прахосмукачка. Пылесос. Да, като прахосмукачка. И это были очень такие, знаете, зловещие духи, у которых я даже видел лица. Это были очень зловещие, страшные. Бяха много зловещи духове, на които даже видях и лицата, те бяха страшни. Потом я видел группировки людей, над которым стоит дух пьянства. Видях группи от хора, над които стоеше дух на пьянство. И видел о том, что просто какие-то женщины вращаются вокруг каких-то мужчин. И видях как жени се въртят около мъже. Какие-то мужчины вращаются вокруг каких-то женщин. Мъже се въртяха около жени. И Бог мне говорил, что вот это дух блуда. Здесь очень сильный дух блуда. И Бог ми каза, че това е дух на блудство. Има много силен дух на блудство. И дальше Бог меня вел и показывал о том, что Болгария буквально погружена в оккультизм. И Бог ми показа, че България е натоварена с оккултизъм. Везде я смотрю, какие-то люди гадают, занимаются черной магией, колдовством. Видях хора, които се занимаваха с черни магии и с магиосничество. И все это погружено вот просто под влиянием каких-то демонических духов. И това всичко беше под влияние на демони. И тогда Бог просто показал мне вот эту картину. И Бог ми показа тази картина. И когда я проснулся, мой дух был в возмущении. И когато се събудих, моят дух беше възмутен. Я просто был в состоянии негодования. И бях в едно състояние на негодуване. И также я осознал, сколько много работы здесь предстоит сделать в Болгарии. И аз осъзнах колко много работа има да се върши тук в България. И мы открыли служение. Отворихме служение. И начали служить Богу, но вначале мы так хотели сделать такую небольшую экскурсию по Болгарии.
Ние започнахме да служим на Бога, но отначало искахме да направим една екскурзия из България. Потому что, когда мы жили еще во времена Советского Союза, защото още като живеехме в Съветския съюз, я много раз слышал про Златые пясцы, за Слънчев бряг. Много пъти бях слушал за Златни пясъци, за Слънчев бряг. И мы захотели там побывать, посмотреть. И ние искахме да отидем, да видим там. Мы посмотрели, да, все очень красиво. Да, огледахме всичко, видяхме много красиво. Но меня это как-то не впечатлило сильно. Но това не ме впечатли кой знае колко. Да, знаю, что там намного красивее. Знам, че горе е много по-красиво. Но потом мы поехали, мы много раз слышали про Габрово. Ние много бяхме слушали също и за Габрово. Что это столица юмора. Че това е столицата на хумора. И нам предложили, надо получить представление, поедем, посмотрим. И ни предложиха, дайте да отидем, да видим в Габрово. Мы приехали в Габрово, и мы увидели такое огромное многоэтажное такое здание, где музей юмора. Да, ние отидахме в Габрово и видяхме едно голямо здание, музея на хумора. И мы зашли туда и начали смотреть все вот эти картины. Влязохме вътре, започнахме да гледаме всички картини. Все вот эти изделия рук человеческих. Всички тези изделия на човешка ръка. Ну, вы знаете, как-то мне было не смешно. Ну, нещо не ми беше смешно. Может быть, немножко там был какой-то юмор, но я так смотрел на все это, и как-то меня это опять же тоже не впечатлило. Може би имаше някакъв хумор, но не ме впечатли кой знае. Но в одной комнате мы подошли к одной картине. Но в една стая ние отидахме към една картина. Я ее очень хорошо запомнил. Много добре запомних тази картина. Я верю в то, что Бог обратил мое внимание на этой картине. И вярвам, че Бог насочи моето внимание към тази картина. На этой картине я помню, что сидит за столом человек. На тази картина си спомням, че зад една маса стоеше човек. Он весь такой сгорбленный, изгърбен, уже седой, с бяла коса. Уже такой возрастный человек. Възрастен човек. Когато ще говори на български, превежда на руски. Като говоря на български, превежда на руски. И перед ним стоит бутылка вина. И пред него стои бутилка вино. И он с закрытыми глазами. Той са затворени очи. И я так понимаю, что это он представляет так, он вспоминает, у него воспоминания. И аз си представям, че в неговото съзнание той си представя. Потому что по периметру картины вот так окружены женщины. Около цялата картина имаше жени. Ну и женщины такие полуобнаженные такие, полуголые. Полуголи жени. 90-60 на 90. Все женщины. Такие параметры у них. 90, 50-60 такива параметри. И такая, я так предполагаю, что он вспоминает всех тех женщин, которые у него были. И аз си предполагам така, че той се спомня за всички жени, с които е бил. И вот он сидит с этой бутылкой вина. И сидит с бутылкой-то вино. А в правом углу этой картины, там где-то так белеет та цель, что-то такая, какая-то у него мечта была. В десния ъгъл на картината се белееше нещо като мечта. Да, какое-то светлое пятно. Такое. Някакво светло пятно. И там какие-то такие красивые образы. И там пак някакви такива красиви образи. Художник очень хорошо изобразил это. Художника много добре го изобразил. Не совсем понятно, что там, но видно, что хорошее там что-то. Не беше ясно какво точно има там, но беше ясно, че там беше хубаво. Да, но суть этой картины, как я понял, но извода на тази картина, както аз разбрах, что, по крайней мере, Бог мне так открыл. В крайна сметка Бог така ме открыл. Что у этого человека была когда-то очень хорошая такая цель, предназначение. Че за този човек е имал много добра цел, предназначение. Знаете, есть такая старая такая белогвардейская песня. Има една стара белогвардейска песен. Русская. Я хотел въехать в город на белом коне. Аз искам да вляза в града на бял кон. Но хозяйка корчмы улыбнулась мне. Но крачмарката ми се усмихна. И в принципе на этом песню эту можно было закончить. Потому что смысл уже понятен. И тази песен може да свърши и с тези думи, защото смисъл вече е ясен. У человека была какая-то великая цель, великое предназначение. Човека е имал велика цел, велико предназначение. Он хотел ее достичь. Искал да я изпълни. Но определенные пороки. Но определени пороци. То, что просто увидел хозяйку корчмы. Он видял крачмарката. Она ему подмигнула.
Тя му смигнала и все, и конец исполнению этого великого предназначения. и край на великото предназначение на великата мисия. Когда я увидел эту картину, Когато видях тази картина, я вспомнил, что Бог мне показывал, как женщины кружатся вокруг определенных мужчин. си спомних как Бог ми показа жени да се въртят около мъже. Да, и как некоторые мужчины вращаются вокруг очень красивых женщин. И как някои мъже се въртят в кръг около някоя красива жена. И Бог мне тогда проговорил в мой дух. И Бог ми проговори в духа ми. О том, что церковь Болгарии находится в очень глубоком поражении. За това, че църквата в България се намира в дълбоко поражение. Дух блуда проник в церковь. Има дух на блудство в църквата. Верующие могут позволить себе пить вино. Вярващи могат да си позволят да пият вино. И через эти слабости они теряют свое предназначение. Они не могут войти на высоту. И чрез тези слабости те губят тяхното предназначение и не могат да се издигнат на височина. Они не могут войти в близкие взаимоотношения со мной. Не могат да влязат в близки взаимоотношения с Бога. Они отделили себя от меня, так сказал Бог. Те се отделиха от мене, така ми каза Бог. Я приехал сюда не для того, чтобы, может быть, так, чтобы вы не подумали, что я приехал сказать, что церковь Бургасе находится в мертвом состоянии. Да не си помислите, че съм дошъл тук в Бургас да кажа, че Бургаската църква е в такова състояние. Я верю в то, что вы живые. Аз вярвам, че вие сте жива църква, вие сте жива църква. Моя задача вас даже простимулировать, чтобы мы вместе молились за возрождение мощного служения в церкви. Аз даже съм дошъл да ви стимулирам, за да се молим за мощно служение в църквата. Но Бог мне просто показал о том, что вы знаете, насколько вот это место очень сильно, которое мы прочитали. Но Бог ми показа на това място, което прочетахме, много силно. И о том, что апостол Павел пишет, что он молится, и мы непрестанно молим о вас. За това, че апостол Павел се моли за вас постоянно. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его. За да се изпълните с познанието на Неговата воля. Во всякой премудрости и разумении духовном. Чрез пълна духовна мъдрост и проумяване. И я просто увидел о том, что есть определенные причины, по которым церковь Болгарии не может войти обратно на ту скалу, с которой она упала. И аз видях някои причини, поради които църквата българската не може да се изкачи на скалата, от която падна. Я думаю, что это происходило со многими церквями во многих странах.